Aleksandar Vučić je bog političke komunikacije u regionu. Možemo sad uzeti Aleksandra Vučića i kao uzor u političkoj komunikaciji, zato što, mislim, objektivno, Aleksandar Vučić je bog političke komunikacije u regionu. I to vidiš po tome koliko ga političara u regionu kopira. Ja nedavno vidim Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banja Luke, koji ovako srče neku čorbu i nešto priča o politici. To je klasična Vučićevska fora. Imaš mislim, svi ti trikovi njegovi, to pridobija pažnju svih medija u regiji. Ko nije pisao o frižideru, ko nije pisao o streamu na TikTok. Međutim, ljudi to gledaju kroz prizmu tih fora i forica i ne vide, na primjer, toga da je prvo Vučić je izuzetno predan komunikaciji. Znači, on dolazi na te svoje presove izvrsno pripremljen. Ti vidiš da on nije došao tek tako, nego razmišlja o tome što će reći.